First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, Bonus Dias voorlopige graad 8. Ek stel graag vir julle voor Femina Protector En Masculum Protector. En ons is julle graad 8 voogte. Ons kan nie wag om julle as ons dekanisse hier by Boerie Campus te verwelkom nie. Maar onthou asseblief die volgende. Trek jou takke aan en kom kamp saam met ons die 9de Januarie 2022 by Camp Discovery. Dan ook, na die kamp, die 15de Januarie, gaan ons 'n graad 8 sport en atletiekdag hou. So bring jou beste gees saam vir daardie dag. Geniet die laaste paar dae van laerskoolgraad 7's, want volgende jaar word jy 'n ware boerie. and here's the frozen fruit.